Veliki pozdrav svima, posebno mojim sportašima. Nadam se da ste svi dobro i da se uskoro vidimo u dvorani. Za vrijeme karantene napravio sam jednu stazu koju ćemo koristiti za razne vježbe. Neke od njih ću vam pokazati sada, a ostatak kad se vidimo u dvorani. Ostanite zdravi i pazite na sebe.